Deputy Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council, ubari pet keterangan ilaka administration, ubak pensingan yan Syiem, haka kat nyau terik risau araja arpusa ula penpau ke jingya sya ya ke Hima Mylliem na ke boong. Baka Hima kam syam ladan ke jing temu bandi Lilam ya ke Jaka ke badan hak Khlaw Mawroh. Kumban syukudau badang syan Syiem ke Hima Mylliem upa ai na manik Syiem ula berngam bantan ya sangut ki menteri badiau basan kanong kse lada kim la ban pinci syai ke jing keno bola ai wai klem de bot kendon ya Shillong khot ke Jaka hakate ke Khlaw. Ula ong bakate ke Jaka ke badan 1,000 square pun la ai wai syaka kong napi sabet wa lang ke badan maulai mau kondro umsing ke bala pan wai Jaka ban bu dukan sna jing te ding bat jing snanar. Kani ke jing pensyai upaim kalau wan hadin bagi menteri ringkat ubasan nongse kila dawa na Kakasi Hills Autonomous District Council ban weng ya upaim ainam na ka khet halor ke jing keno bol IYBI ya ketika Jaka ha Khlaw mau kontro klem ke jing menjur da ka dorbar Hima. Ketika jing mudoi bala ai syauba pensingan NCM Deputy Chief Executive Member la soi do menteri nong Khlaw menteri rum nong sosla menteri karbeteng menteri nong neng shanpru baru menteri sendor na lor ubasan nongse. Ubak pensingan NCM ulaong baka Jaka kebadan haka Khlaw Mawroh kedai ke basu IY bakin di du hanu bat kani kalak ban pen mentoy ya ke Hima bat lada kimut ban di du kan saya daki wei pat kiru kom perkan. Yep, komplain. Tadi ngasutu baga ketua Jaka Mawroh kalai ke baki IY kamdei baki di du hanu. Tikata le se kan yarap isbun ya ka revenue jongka Hima. Tendai lada diduk te kan ya jakawai kan kumperkat. Tendai kalau muji sutu kalong ba kadai baki IY. Tela se lada IY te kadai kikret ada beniun ta Hima. Tang bakanya IY ru kadai banlong at least kadai ban mentoi ken. Tang teng su IY de prokom ka taru kan kta ya ka revenue juga Hima. Bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya